Sanibonani ekhaya lamaphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumpe impendulo yakho, noma mhlawumpe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngabika isifo ukuthi-ke uma kukanje kusuke kuyisifo, kanti uyakwazi-ke ukusubscribe usi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp. Amaphupho abika isifo: ukuphupha imoto ebomvu, kubi lokho, kusuke kubika ibhokisi lomngcwabo ekhaya. Ukuphupha udliwa ngamagundane, usuke ungeke uphile nje isikhathi eside. Ukuphupha uhamba otshanini obuhlaza tshwe, usuke usuhamba-ke emhlabeni. Kodwa-ke kuyahlukahlukana-ke amaphupho, kuya ngokuthi usuke wenzani kulelo phupho noma kulezo zinto engiy'balile. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment uzothola nje impendulo yakho ngevidiyo lapha ku-YouTube. Okwakho ukuthi usubscribe ucele inamba ka-WhatsApp ku-inbox. Nisale kahle.